Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Мына биз бүгүн кайрадан силер менен кыргыз элинин баатырдык Манас эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен силерге мурда айткандай, мен Манасчы Сагынбай Орозбаковдун варианты негизинде кара сөз түрүндө кыргыз тилинде Манас романын жазганмын. Мына бул романым силердин көз алдыңарда турат. Бул 5 томду мен толугу ойдон Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы билим берүү академиясынын текшерүүсүнөн өткөрүп, азыркы учурда китептерим орто мектептердин кыргыз адабияты программасына Манас эпосун окутууда кошумча окуу куралы катары сунушталган. Манасты өздөштүрүш оңой болсун үчүн мен 8 жана 11 класстын окуучулары үчүн жумуштуу дептерлерди иштеп чыкканмын. Алар бул дептерлер дагы Кыргыз билим берүү академиясы тарабынан азыркы учурда окуу программасына киргизилген. Биздин баатырдык Манас үчүлтүгүн жайылтуу максатында мен азыр анын экинчи бөлүгү болгон Семетейдин үстүнөн иштеп жатамын. Азыр мен биринчи томду бүтүрүп, Семетей романынын экинчи томунун үстүндө иш жүргүзүп жатамын. Ошондой эле мен бул Манасты жайылтуу үчүн, романды жайылтуу үчүн 5 томду толугу ойдон орус тилине которуп, бул китептердин баарын өзүм атайын сайт ачып, epos-manas.com деп ошол жерге сатуу үчүн коюп койдум. Кимде ким кааласа, ошол жерден бул романдарды сатып алса болот. Мындан тышкары ушу көрсөтүлүп жаткан видео тасманы мен орус тилинде да чыгарып, аны дүйнөнүн 112 тилиндеги субтитрлер менен коштотуп жатам. Мунун өзү дүйнөнүн кандай гана жеринде жашаган, кайсы жеринде жашаган адам болбосун Манас жөнүндөгү түшүнүктүү романды, эпосту өзүнүн эне тилинде же өзү жакшы билген тилде көрө алат дегенди билдирет. Ошондуктан мен силерден суранат элем, ушул видео тасма жөнүндө алыскы жана жакынкы чет мамлекеттерде жашап жаткан өзүңөрдүн туугандарыңарга, досторуңарга, тааныш билиштериңерге айтып койсоңор, маалымат берсеңер, Манас эпосун жайылтууга чоң көмөк көрсөткөн болот элеңер. Мына мен кыскача эпос жөнүндө, роман жөнүндө айтайын дегеним. Эми болсо, силердин уруксатыңар менен мен өзүмдүн романымды окууну улантсам. Төрдө башына жастык коюп, жанына буудай бетти отургузуп, сол чыканагына таянып, төшөктө сонун жаткан көкчө төрөлөрдүн ордунан туруп, Алмамбетке салам бергенине аябай ачуусу келди. Төрөлөр менен эмне болгон деп кыжырып келди кандын. Биз баятаан бери эмне деп сүйлөштүк? Алмамбетти эмне кылабыз деп чечтик. Туура, аны жок кылабыз дегенбиз. Анда келеси төрөлөрүм Алмамбет келсе эмнеге коркуп кетишти? Эмнеге бүжүрөшүп, ага салам берип жатышат? Булар эмне? Марспы? Же ушунчалык суу жүрөк, коркокпу? Эгерде коркок болсо, анда Алмамбетти өлтүрүү жөнүндө эмнеге кеңеш беришти? Мен кантип ушундай коркокторго ишенем? Кантип элдин арасында баш көтөрүп жүрөм? Кантип башка элдерге бийлигимди жүргүзө алам? Силерге эмне болду? Эл бийлеген эрлер, белиме таңуубектер? Бакырды ачуулуу көкчө. Эмне? Бул жерге ажыдар башын салдыбы? Же бир арстан кирип калдыбы? Жок, онтойсунан жооп берелми? Анда эмнеге бааргарип? Оңолбогон Кытайдын кесек итине сый көрсөтүп,
Uğurdun arты su ұшап жатасыңар. Баяғыдан бері сөзіңердің бары қайда? Көкшенің сөздеріне Алмамбет аябай таң қалды. Көкшен біліп жатады, ойланды бар. Бұл жерге Ажыдар келді дейбі, Жарыстан келді дейбі. Ал кім жөнінде айтып жатады? Қиязы, мас болып өзіне келген доптоғаны ғой. Қант білу шындай ызалы сөздері маға тиешелі болсын. Мұны көкше башқа бір жөнінде айтып жатқандыр. Же мас болып, ақылын жоғалтып, мен жөнінде сөйлеп жатса керек. Егер де көкше сол болғанда чатақты салсам болады ле. Бірақ мас кетші сөздерді ақмақ қана терегет емес. Мұны мен ақилашып отырғанды керегі жоқ. Төрелер көкшенің жүйелі сөздерінен ыңғайсызданышып, қайрадан ордыларына отырып қалышты. Ешкім орнын босатпағандықтан Алмамбет ортада тұрып қалды. Қарабайсың ба? Бұға ешкім орын бермеді. Кейді ішінен Қытай. Олар қандайды бір себептер бойынша мені сынап жатышса керек. Ошондуктан ешкімге сыр бербестен көкшенің жанына барып отырып алайын. Төрелердің жорығынан наразы болған Алмамбет төрде жатқан көкшеге барып, анын сол тізесін таяна жанында бош орынға отырды. Аны көрейін деген көзі жоқ, көкше бүт суық сөздерін Алмамбет тарапқа ағысты. Қадырлы қазақ бектері, бұл тентіген Қытай бізге қашан келген? Қонаққа келген болса, қайрадан өз елі жеріне кетпей ме? Мұндай қаңғырап жүре берсе, қарайлаған құл қапилеттен арам өліп қалмасын. Көрініп алған көкше Алсұлтан Алмамбетке далай ұшық-ұшыған жалу сөздерді айтты. Аш қайнандай уақытқа шейін Алмамбет кім жөнінде сөз болып жатқандығын түсіне албай, тажағанда көкшеге түс сұраумен қайрылды. Досым, сен кімге ачуланып, үшінші сөздерді айтып жатасың? Жылмая сұрады Алмамбет қазақтан. Мен сені бұзық құлды айтып жатамын, деп ачуланған көкше жанында отырған Қытайдың бұтыменен түртіп салды. Көкше бұл сөздерді шын айтып жатау, же тамашаласып жатау деп ойлаған Алмамбет досының жорығына өте таң қалды. Көкше батыр, бұл сенсің бе? Неге мұндай сөздерді айтып жатасың? Мен көзіңе көп көріндім бе? Қиынадан бері сенден мұндай бұзық көсел сөздерді құлаған елем. Емі ұғасың? Өзіңді бас. Көзді көре алмағандар көп екенін жақсы білемін. Еме көкшем айтшы. Еліңді сыйыменен жүрсем, емнеге маңа отчуын келіп жатады. Менден бір жамандық көрсең, жашырбастан бетіме ашық айт. Саға тілім тиген болса, аны да айтқын. Bir күнөөм болса, аны да бетке айт. Егерде ешқандай күнөөм жоқ болса, айтқан залы сөздеріңден қайтқын. Еш нәрсені жашырбағын. Батыр, ушул кезге чейин араққа тойып, мас болып, үйде батырсын отырышқан төрелер Алмамбеттің айбатынан чөчулашып, ұн шықпастан отырып қалышты. Оқшашқан ақмақтар деп жені келді көкшенің. Көрбейсің төрелерінің қылығын. Алмамбет өзі жалғыз болып, жанында қиынсынан сөйлеп жатса, ешкімі саға ламлым дегенге жарашқан жоқ. Бұлар баятан бері қымызыма тойып, етімді жеп, қиынсын отырышқан тұрбайбы. Алмамбет келгенде Ажыдарды көрген қойындай бір оз сөз айтқанға дай алышпады. Шүмшіктер десе. Алар үшін мен жауап берішім керек тұрбайбы. Өзім тізгінін тартпасам, Алмамбетке ешбірі теңкеле тұрғанда емес. Сен тентеген құл, ашығып шыққан арбақсың, бұзылып қалған чарбақсың. Мастан қанға толған көздеріменен Алмамбет текшеттік деді көкше. Қиырыңдан азған, елінен қашқын болған Қытайсың. Неге үшінші елді көзің елбей,
Кыр көрсөт былжырап, кыйынсынып жатасың. Ишенген жан доосунун бул сөздөрү Кытайдын баатырын аябай пушайман кылды. Мен сени таптакыр түшүнбөдүм, баатыр. Оңтойсуз анан сурады Алмамбет. Азыр түшүнөсүң, ызырынды Көкчө. Асыл эмнеге учукпай жатасыңар? Журт жакшылары. Муну каңгайдан келген Кытайды кайт дебейсиңерби? Аны биздин кыйын казак журтунан кетип калды дебейсиңерби? Өзүңдүн жериңе кет деп айтпайсыңарбы? Эмнеге унчукпай отурасыңар? Көкчө тегерегиндегилерге жекире караганда мындай кемсинткен сөздөргө Алмамбеттин аябай ачуусу келди. Атаңдын кырыйт Көкчө, алдың жерге жит Көкчө, деди Кытай. Эмне деп дөйдөрөп жатасың? Өзүңдү баскын. Баспасаң эмне кыласың? Тентиген ит. Сенин ниетиң бузулуп калыптыр. Мындай кара ниетиңди кара жер сорсун. Ой, кой төрөлөр, деп кыйкырды үйдө отургандарга ого тура түшкөн Көкчө. Эмнеге унчукпастан тымпыйып отурасыңар? Азгырчу кулду суу коюп, адырайып отурбастан болгондой айтпайсыңарбы? Муну кара койдо мууздап канын төкпөйсүңарбы? Сен болсо Алмамбет, сыраганыңды алып, жолуңа түш. Тентиген кул, элибизден кет. Сен Көкчө көп айныбагын, сабырлы жооп берди Алмамбет. Мен казатка чыгаар касым, майданга чыгаар башым бар. Силерге 9 жылдан бери ак эмгегимди сиңирип жүргөндүктөн оюмду айтканга акым бар. Айта бер. Сен сураганыңды айтып, жолуңа түш деп жатасың. Макул. Айтса айтайын. Менин каалаганым көк ала, камсыкканым көк күбө. Атыңды бер, минейин. Тонуңду бер, кийейин. Тонуңду кийип, атыңды минип, башымды катып, сактанып отурбастан калмактарга жортуулга барып келейин. Эмнеге сага мунун баарын берүүм керек? Өзүң мага каалаганыңды алып, кайда барсаң баргым деп айттың. Айтканыңдан жазбастан сөзүңдө тургун, деп Алмамбет Көкчөнүн сөзүнөн кармады. Ал мурун чыккан жерге ит мурун чыгат дечи эле. Ас болгон Көкчө ызырын жооп берди. Ит ичпей турган ашынан үмүт этет дечи эле. Астандын баскан жеринен аюу жойлобойт. Сен дагы ошентип ичпей турган ашыңдан үмүт этип жатасың го, сасыган ит. Болбосо атымды, тонумду сурап кутурат белең, тентиген Кытай кул. Бул сөздөргө Алмамбеттин аябай ачуусу келип, сөзүнөн жалы, көзүнөн жалын чыкты. Туура эмне сүйлөп жатасың, Көкчө? Сен алмурут болсоң, мен ит мурут болсом, анда мени куруп калайын. Ит Көкчө, сенден кем болсоң? Эгерде арстан сен болсоң, мен лапшыйган аюу болсом, мени арбак утсун. Эгерде сенден кем болсоң? Көкчө, үйүңдө, элиңде туруп алып, эркек болуп, бактырчылып жатасың. Бирок журтуңдан карыш карам чыксаң, кош бойлуу катындай алсыз болуп каласың. Эгерде коногуң болбогонумда, сени мен башкача сүйлөшөт элем. Бул сөздөрдү укканда өзүнө келген Көкчө башын көтөрүп, Алмамбетти таңдана карады. Бул кул Кытайды Кудай урган турбайбы? Ал эмне, мага катылган турабы? Кет десем, эмнеге кетпей жатат? Бул жерлер меники. Эгерде бул Кытайдын бергени болсо алып, мени камап отурбастан өзүнүн жолуна салбайбы? Бизден кетпейби? Деп дооланды Көкчө. Андай болсо ушул сөзүңдөн жанба, убадаңдан танба. Айтканың жакшы болбоду. Кел Көкчө, колуңду деп Алмамбет ордуна туруп казакка колун сунду. Көкчө отурган жеринен сонолган колду кысты. Ачууланган Алмамбет Көкчөнүн колун кармап силккенде, анын оң колу үзүлүп кете жаздап, башындагы көк сүлөөсүн кундуз бөрк жерге учуп түштү. Аны сас келгенсип,
көкчө ара качкан отуна анча мынча чалдыгып калды. Буга аябай намыстанып аракка алдырган Эркул сакчыларына кыйкырды. Тентиреген бул кулду кармап мууздагыла, тез өлтүрүп бычактагыла, канын төккүлө кылыштан, канжа чалгыла курсагына. Ачууланган Алмамбет ордунан ыргып туруп, оозунан түтүнү буркурап, көзүнүн оту шыркырап, кылычын сууруп алды. Казактар катындын ишин кылып, көкчөгө жакындап келгенден даабастан, ага алыстан канжар бычагын ыргытышып, капшыштан урду кылычын. Анын алдына келгенден баары коркушту. Казактардын ыргыткан канжар куралдарын кээ бирлери Алмамбет күрөк тонуна тийип, шыңгырап жерге көмүлсө, калгандарын баатыр кылычы менен кагып жиберди. Дегенде кан көкчөсүн баш кылып, ошол жерде казактардын баары кырай деген Алмамбет өзүн өзү токтотту. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна чыкты. Мен силерден коштошомун. Кайрадан жолугушканча саламатта калгыла.